Hagajing lakai League 1 hapreng ka Marseille Persia ika Lawrence haba pai syang ne kaching lakai ka Marseille kala khur ka nam job hadin bagalala abad Pynliem sok ika Lawrence Haduh Shah Lanot. Hagajing lakai Saudi Pro League hapreng ka Al Hilal Persia ika Al Qadisiyah hagan ne kaching lakai baro artli kian hun kia khai damar argul Haduh bukot kaching lakai. Hagajing lakai Bundesliga hapreng ka Heidenheim Persia ika Dortmund haba pai syang ne kaching lakai ka Dortmund kala khur ka nam job hadin bagalala abad Pynliem ika Heidenheim da ar Lanot. Hagajing lakai hapreng ka Bayern Munich Persia ika Hamburger hagan ne kaching lakai ka Bayern Munich kala khur ka nam job hadin bagalala abad Pynliem sok ika Hamburger Haduh san Lanot. Bad hagan ne kaching lakai u Harikin uli aban tab argul na ka benta ka Bayern Munich. Hagajing lakai Serie A hapreng ka Fiorentina Persia ika Napoli haba pai syang ne kaching lakai ka Napoli kala khur ka nam job hadin bagalala abad Pynliem ika Fiorentina da laila ka wei. Bad ya gini gilai gol jong ka Napoli layo ban tab nengkong lengbau di Bruyne haga menit ke bahan riu Rasmus layo ban tab ya ka gol ka baar haga menit ke bakhat sau badu Sam Bukema layo ban tab ya ka gol ka balai haga menit ke basan pewei. Hagajing lakai hapreng ka Juventus Persia ika Inter Milan haga ne kaching lakai kalong kaching lakai ka Maria ka Jubor Henry habakut kaching lakai ka Juventus kalala abad Pynliem selit ya ka Inter Milan da sau lalai. Baria ka gol penjob ka Juventus kalayo ban tab haswa ban kut kaching lakai kata haga menit ka khandai peu plus wei. Hagajing lakai La Liga hapreng ka Atletico Madrid Persia ika Villarreal haba pai syang ne kaching lakai ka Atletico Madrid kala khur ka nam job hadin bagalala abad Pynliem ya ka Villarreal da ar Lanot. Hagawai par kaching lakai La Liga hapreng ka Real Sociedad Persia ika Real Madrid hagan ne kaching lakai ka Real Madrid kala khur ka nam job da ar la ka wei wala ka ile kai tang si peungot nadu ka minit ka balai peu ar hadin kaching red card player ujongka. Baria gini ki ar gol jong ka Real Madrid layo ban tab nengkong lengbau Mbappe haga minit ka khan ar Baria ka gol ka baar layo ban tab lengbau gular haga minit ka basau peu sau. Hagajing lakai MLS hapreng ka Charlotte Persia ika Intermiami haba pai syang ne kaching lakai ka kanhun ya lakai jong Lionel Messi ka Intermiami kala khur ka nam rem hadin bagala Shah Pynliem sok hakman ka Charlotte da lai Lanot. Baria gini ki lai gol jong ka Charlotte layo ban tab lengbau idan toklomati bad haga ne kaching lakai Lionel Messi ula pensap ya ka wei ka penalty haga baga Intermiami kala yo haga minit ka balai peu.